gözüm var. Bağım ne bağrım, canım engin armağan kızım olsan, vakfım oğlum gibi seni olsam, naziksin buradan, gözümsün gül armağan. Vah yaşlar, vah geldi. Çok rahmat mehmanlar toyga kelgende yol biylengizler. Kiyinçilik biyi vermeliğinde tarına oturpanızlar. Anda dalı şul sölösü Altınbek ağabeyimizin atından Gülcigit Satıbek Tunay Züregin degen çıkarmasınlar da bireyin. Kabul alыңыздар, şamdurak bileyiz anda. Bana gelingizler tumanlar, ortamıza biyle çıkağız. Olumu çürük yarasın, darsın ayran tavasın, dartıma davasın olur. Kıynalı sevmeye sevmeye, kıynalı sevmeye sevmeye, ay zile, ay zile, ay zile, ay zile, ay zile, kıynalı. Çok rahmat, sana gelingizler biyi geçiyorlar. Ayçı Bögece, geliniz biyi geçiyoruz. Ortalığa gelingizler. Koşul Ayçı Bögece'nin adına tarakaçla geçiremezsin. Havalıklar, şaptırak bileyiz. İyi. Ağası yolculuğun iyi olsun. Asmancımız doğumda, ayca kıran doğumda, sana varan soğukuz, sağ doğumuz onlarda. Asmancımız doğumda, ayca kıran doğumda, sana varan soğukuz, sağ doğumuz onlarda. Kara taştı gözünden, baldan şirin sözünden, aşık oldum insana, 14-15 yaşında. Kara kaşlı gözünden, baldan şirin sözünden, aşık oldum. Çıldırdınsın aylayım, söyle kalbim burayım, seni canım gönlüm, baktım arayım. Çıldırdınsın aylayım, söyle kalbim burayım, seni canım gönlüm, baktım arayım. Kara kaşlı gözünden, baktım senin sözünden, aşık oldum insana, 14-15 yaşında. Kara kaşlı gözünden, baktım senin sözünden, aşık
Şandura bile bir dulatağız, toy olsun.
Çok rahmat, barакелдумар. 1 saat bir yaptıran biylediңиздер. Дагы да чарчабадыңыздар. Эми калганын би конкурс улантабыз. Келиңиz. Айышта отуруп алың. Болду, ошо жакта отуруп алыңыз. Отуруп алыңыздар. Келиңиздер. Çok rahmat. Assalamu alaikum dagы bir жолу меймандар. Маалайыңыздар кандай? Биринчи, экинчи бөлүктө чарчабаган болсоңуздар, колдорду бийикке көтөрүп катуураак кол чаап коюңуздар. Бүгін мына жаш балдардың эле тойу болду, вообще сөз жок. Сонун. Урматтуу туугандар, мен кыскача ушул тамадалар тууралуу айтып кетейин туугандар. Биз тамадалар эч качан бирөөнүн артын ашын жебейбиз туугандар. Биз жесек жылкы жейбиз, булганды жеткирбейбиз туугандар. Биз жесек толук жейбиз, эки колуп жаап жейбиз туугандар. Биз жесек кой жейбиз, кайсыл жерде болсо дагы той жейбиз туугандар. Каракчынын күнү табада тууган эле тууган жерим ошолордун алдында бардыгына садага. Тамана болуп келдим мен Элдияр деген агама. Элдияр агам той берди. Анас деген балага. Ушундай тойлор көп болсун, сиз жашаган қалада, биз жашаган қалада. Урматтуу туугандар, ушунча да сүйлөсөм эмнеге кол чаппайсыңар? Оюнчукпу силерге тамада. Кайсыңыз сол катыраак кол чапса, бизде кел катта. Жакшыраак кол чапабыз. Мына жаш балдар менен кошо жүргүлөр, баскыла. Жакшыраак кол чапкыла. Дагы кайсы столго беребиз? Кол чабып турган столдорго беребиз. Сонго кол чабып дастарбы. Баскыла, менин алдыма түшкүлө. Баскыла. Делек сизге болсун, ана. Эптеп окшоп турабыз. Эми кайра бияка кетип баскыла. Артыма тизилгиле, артыма тизилип турула. Артыма тигиле, артка тигиле. Мага тийбей тургула, просто аркама тургула, артыраакка тургула. Азыр туугандар, Элдияр агабыз акчалай приз койгон. Ошого мен жакшы бийлеген мырзаларды, эркектерди бийикке чакырам. Кана келиңиздер. Силер чурт тургула. Силерге дагы мен 5ке чейин санайм, бекингенге 500 сом. 1, эшикке чыгабыз. 2, 2,5, 2,5 жарымы, 3. Oldu. Koçuna işi yaparsan sayı olur. Bu da jakşı bir mısal gibi. Ayşıkalardan, atanacık kalacıktan koşmalarına. Jakşı bir evlilik gibi. Kim çıkar? Sizler taraftan ne? Ulan degen kayakta oturat. Ulan degen var mı? Koy Kuday saqtanma жаш балдар. Силер менен кантсек болот экен. Сиз кайсы жактан чыктыңыз? Жок, ким тараптан чыктыңыз? Элдияр ага тараптан. Акмарал эжебиз тараптан бирөө керек. Келиңиздер, бирөө чыгып берсин сураңыз. Же болсо экөө да боло берет. Багыраак. Жаш балдар, силер четирак өтүп келе. Силер да бийлетебиз азыр. Бийлетебиз. Келиңиз кана. Кудай тараптан кол чапкырабыз. Gelingizler. Şöyle. Oldu. Gene veringizler. Olacak hatırlamız. Şimdi, priz kaça koyuyoruz? Priz, köngülden çıkan. Birinci orunga 1000. Birinci orunga 1000. Ekinci orunga 500. Kalgan orunlarga dagı akçalay jol bolsa bul jaktagı белектерден беребиz. Жакыныраак турабыз. Жаш балдар, силер четиреге чыгып карап тургула. Жакшылап, четиреге чыгабыз. Кол чаап турасыңар, бияк өткүлөр. Жарым нар жак өтөбүз. Жакшылап карап турабыз. Сиз дагы жакыныраак, мына ортолукка турабыз. Элдияр акем өзү карап турат. Азыр туугандар, баарыңыздар көңүл буруңуздар. Эркекче конкурс, эркекче бий болот туугандар. Макулбу? Кол ушунча жакшы билесиздер. Сиздин атыңыз абагыз, Сиздин атыңыз ким эле? Алтынбек ага. Бул агабыз Кубаныч агабыз. Сиздин Таалайбек агабыз. Сиздин Мырза. Ушул агаларыбызды болушунча колдойсуздар. Үч эле музыка жаңыртабыз болгону. Жакшылап бийлеп бересиздер. Биринчи Аваз агабыз баштайт. Колдоочулар ким болсо катуураак кол чабасыздар. Даяр болгон болсоңуз, маэстро кеттик анда. Кол чаап туруңуздар.
hektar yer bolsa da aylanır gerek. Söz yok. Barakallah. Şertten aldırıp duruyor sizler başka. Yaş balla sizler şunday bolçu atırdı ama sizden ötmeyiz. İyi bolçu atırız. Ikinci, cizdilerden var mı? Cizdilerden bolçu atırız anda. Maestro Yatya. Cezde boldu, Allah'ına göz diye. Hazır Kuvanычаган бийлегенде ошол тарап тура калып кол чыгат деп атам. Кубанычага даярсызбы? Маэстрода кол чыгап турасыз анда. Oldu. Barça söz yok. 5 taştan. Boldu tamamızda bir bolça atlarımızda. Var geldi. Şef, bir yaptım biyineğini korkup kalmadık mı? Hazır uşul biyige tansağa çözdür. Yaşla kolda beresleri bu da ele taraftan gelgenler. Dayarımız mı? Yettik ana maestro! Barça söz yok. Siz başında bunday şaşpa, canım, Merster atırı başlayıp mı? Hoşçası yaptı. Hem kıyı bilegi olsun geldim lan. Bitti. Geliniz. Ayşe'den var mı Ayşe'den? Oldu biraz. Hazır siz gelin, adam bir yak biletiyoruz. Dayanımız mı? Bir yak öğrenin. Siz de işe çakırışlar. Bakın Katar ben getiriyorum. Diğer adam dostlara, Ayşe'den içindeler. Oldu biraz anda. Katran Kolçav. Şeflerge вообще söz yok. Ağılar. Ең соңы. Келіңіз енді. Мына ушунча вес менен бийлеш, вообще söz yok. 5 таштаңыздар. Қана, Құдағыдағыда тараптан келген меймандар бар ма? Бұл жақтырыңыздар анда. Болды. Вообще, sizge özü break dance koyup beriş керек ekенler. Söz yok, 5 taştan. Вообще, бара келди. Эми туугандар, бул жактан биринчи Албаз агабызга кол чаап бересиздер. Кандай бийледи, макулбу? Албаз агабызга кол чабыңlar. Экинчи, сиздин атыңыз ким эле? Алтынбек жездерибизге кол чабыңlar. Кубаныч агабызга кол чабыңlar. Ayşe atınız kim ele? Ulanbek Ayşe'den kol çağlar. Şef atınız kim ele? Kalaybek ağama kol çağlar. Siz atınız kim ele? Mırsabek ağama kol çağlar. Oldu. Ben az bir katar sorayım, bir yaxşı bilegen. Жақсы білген өшелесе, кім жақсы біледі? Қалпақчан аға. Қалпақчан аға дейді. Қуаныч ағама ұпай дейді. Еттік анда. Өшелесе, кім жақсы біледі? Айтыңызшы. Қалпақчан екінші, үшінші. Üçüncü. Kim жақсы біледі? Айтыңызшы. Рахмат. Kim жақсы біледі? Қуаныч дейді. Сіз айтыңызшы.
Eng yaxshi bilgan Ulan Mirza oldu. To'g'ri aytasiz, o'shancha bes bilan. Dag'i kim? Aytamiz. Ulan, voy. Esa, endi tug'anlar hozir ikkinchi konkursni boshlaymiz. Yosh bolalar, bular siziqdan chiqmaymiz, chetrakka turiblar. Shunday qo'l chalib turasizlar, chetrakdan, chekrakka. Ikkinchi muzika boshlanib, hozir siz boshlaysiz. Tanish yo'qotadiganlarni bilasizda, o'zgacha qursoq biy deb qo'yadi, ama biz naqalarimiz cho'q biy deb aytadi. Endi esa boshladik, maestro. Bo'l turamiz. Şef, o'shancha besmenen yo'q-da hech narsa. Qaynotamizdagi hozir aqcha qo'shim dedi, belaklar prizlarni esga olasiz, bo'ldi. Jizlar, Altınbek jizlar, sizlar bo'lsin. Hozir aqrindan ko'ramiz. Altınbek jizlar mo'llovchilari. Qursoq yo'q bo'lsa-da, bilingdi, yana maestro, yetdik. Voa! O'chaq qilmoqda. Jizlarga qo'shamiz. Bolchaq bo'lsa. Hozir Quvonch og'am bu muzikaga o'ta solim biylab beradi. Tug'anlar tayyormizmi? Quvonchga tayyormizmi? Ketdik ana maestro. Beqanday o'zing ko'rsatamiz. Bolchaq bo'ladi. Bo'ldi. Endi hozir Ulan og'amizga keldi. Ayshatalar. Ma'qul. Ikkovingizlar o'xshash ekansizlar, chiqib beringizlar. Talay ekan, chiqib beringiz. Talay ekan. Sizni de maqtay. Talay og'ama yaxshilab qo'l chop beringizlar. Maqtov kerak bo'ladi. Bugun bir bala qilamiz. Gap deganda qo'l chop turingizlar. Maestro! Bo'ldi. Halayga bo'ldi, ko'ztiyat. Ulan Ayshda basın sizga keldi, qo'rqmay keladi. Ulan Ayshdan mo'ljalchilari bormi? Ketdik anda, qo'lcha turingizlar. O'zgacha biyimiz bilan. Ayştama söz yok. Tamam. Bizim break dansı bile yapalım. Dayanız mı? Çok siz görüşünüz gerek. Gittik kumandan. Akıllı kaçıyorsunuz. Şampiyona gideceğiz. Hazır bulamazsa gelin siz. Ağzına gelin bana. Bak işte gelin oturarız. Hazır ülkümüzün özgürce bir göstermiş gerek. Qanday bo'lganini qarab turamiz. Jarmini olishimiz kerak ekan. Ketdik anda tuğanlar. Maestro, ushuni da bi.
Şandırak bile turabız. Bolca atırımızlar. Ayşe Tamaşa Ramazı bege. Birinizler topçuluktun simvolu. Birinizler özgürçölüktün simvolu. Var babaslar, aldırak turumuzlar analar. Öz yaşmalar, iyi çetireke çıkağız. Bizden hazır tuğanlar akırkı biyimiz bulup. Andan ki buyursa barınızlar bağlap elesler. Buldan özgürçö muzika biylerden biri rock'n'roll'u avazagan başlap eret, kalganlar ulap edet, ha? Şef, basın. Jengem var mı? Jengem'e karavadı mı? Biyleş gereksiz. Altın ceze, basın siz başladı. Çok bir yaktan başlayalım da azı giyinirak çıkart da. Altınbek cezden koldaşlar oturağım, var mı? Kolda olsanızlar bilmeyelim. Rock'n'roll'u başladı anda. Şandırak biz. Kolça turumuzlar. I'm gonna turn on Mary, a bottle of guitar. He's shaking the blues, but he has a lot of fun already. What? Ceze Muhammed'in içine götürün. Вообще настроение ne öyle var? Kuançagan. Özünüzden basın. Kuançagan boldoçuları. Maestro'da rock'n'roll. Yaşla boldoçlar. I'm gonna turn on Mary, a bottle of guitar. He's shaking the blues, but he has a lot of fun already. Kuançagan. Sizge bulut. Ulan Ayşe'den. Ekövümüzün öte sıyılaşat ekensin. Oldu. Ulan Ayşe basın hem. Ulan Ayşe'den ma. Rock'n'roll janırsın sizler golda oturumuzlar. Gettik anda. Özgürçe. I'm gonna turn on Mary, a bottle of guitar. He's shaking the blues, but he has a lot of fun already. Bolca kras. Ayşe boldu. Diyana göz diyet. Boldu. İyi bir araka mayıktan çalıp barıken. Talayken sizge geldi gezek. Basınla ortarağa gelin. Sizge geldi. Ortarağa. Geliniz. Gettik anda maestro'a. Golbolçular, bolça turumuzlar. I'm gonna turn on Mary, a bottle of guitar. He's shaking the blues, but he has a lot of fun already. Para geldi. Söz yok. Sizlerin ekibini sıra kalıyor. Birincisi, bakın aldıraksınızlar, çekimdeyiz. Aldıraksınızlar. Şefleri aldıraksınızlar. Talayga, Ulanaka geliniz. Kuançaga aldıraksınızlar. Aldıraksınızlar, söylemeye alacak. Aldıraksınızlar, aldıraksınızlar. Hazır kullanlar. Şimdi gökten bol çap verilse, buna uçurmayan anıktayız. Kim birinci orunla yetişti, yine ikinci orun gibi üçüncü orunla bir anıktayız. Andrese, birinci, bir degen, Abaza kalçma bol çavlar. Andan giyin, altın bekçesiniz bol çavlar. Andan giyin, mırza kalçma bol çavlar. Bugünkü
Ayniqsa özgöçö, qurşaq biyine özgöçö biyi görsetken Quvonch Agazga qol çallar. Jana oşondoy ele, Taalay Agazga qol çallar. Oldu. Ayaş Atağız Zulanga qol çallar. Oşonda tuğanlar, birinci orun kimge olsun, Ulan Ayaş Atağızga mı? Stop. Ana bir bunday çın жүрөктөн birinci orundu alsın degen bolsoңуздар, kol çalыңızdan çıkana. Ulan Ağa birinci orundu alsın degenler. Ekinci orun kimge? Taalay Agazga degenler kol çalыңыздар. Quvonch Agazga degenler kol çalыңыздар. Üçөөңүздөр сезинип эле калдыңыздар, а? Üçөө жөнөтө берелиби? Приздер сиздерге. Тамаша, жок, туруңуздар. Азыр келиңиздер. Жаш балдар, четиреге чыгыңыз. Азыр келиңиз. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugun ушул жерге ушунча кабыл болушlar, ушул саат менен чыгып ойга түшүп берген ушуларга рахмат айттылар. Улар биринчи месттен ушу Айша Атасына берели. Экинчи месттен mana shu ko'na bersek, shu ko'rsek. Oldu. Üçüncü mesleğim var, Mırzaga verse ya. Kagalar kapı olursa. Barakelde. Hazır. Bir yaktan şef boş vaktinde tutturum. Benim duyayım da. Gelingizler. Bunday qilib, bana 500 bersengizler da 500 beringizler. Hazır. 500 beringizler. Tuğanlar, anda birinci orunda algan üçün Ulan Ayaş Atağızga ming so'm priz ketdi. Bo'lchaq bo'lsa, ikkinchi o'rin Taalay Agazga ketdi. Qayerda ikkinchi o'rin Quvonch Agazga ketdi. Andan keyingi o'rinlar Mirza Agazga. Altın geçizde özge. Jana, oşa belek topkınız. Özgöçü saat bilen Avaz Agaz'ıyla bile kutlu olsun. Barakelde. Stop. Şefler sizlerge belekler jaktığı, bolu hocana koşaydı mı? Bolu? Bolu da işte. Az olmadı. Savdatya kadar nazırak. Oldu. Çok rahmat toyunlarına sizlerge rahmat gelinizdeniz. Ordulardan ordularımızda. Barakelde rahmat olsunlar. Taalay'a tuzak böyle kötü bırakın değil. Söz yok. Para gelin, para olmaz. Neyse olsun. Koyu olsunlar uğraşıyor. Sonra. Yeni hurmatlı ayılarımız var. Men bulacaklar. Ayaş Ata, Ayaş Eliler Cemaati söz verecekler. Gelinizler. Cevapı Ayaş Ata, Ayaş Eliler Cemaati söz verecekler. Hadi gelinizler. Ayaş Ata, Ayaş Eliler. Ana soğuğumuzun Ayaş'ın içinde söz verecekler. Kristin grupalaşları sizler dağı.
Кошо келип берсеңиздер болот. Келиңиздер. Рахмат. Келиңиздер, кана группалаштар, жаш балдар четирге чыгабыз. Келиңиздер, четирге чыгып алалы. Группалаштар, Аяш ата, Аяш энелер, сөзгө чыгыңыздар. Аяш атабыз баштаган жамаат чыгыңыздар. Аяш ата, Аяш энелер. Сөздү кошо билүү адабият болсо, эки сөздү уга билүү маданият болот экен. Анда эмесе Аяш ата, Аяш энелер сөздү сиздер баштайсыздар. Биринчи группалаштарга берели, андан кийин сиздер сүйлөңүздөр. Группалаштар. Саламатсыздарбы коноктор? Акмарал, Аяш, тоюңуздар кут болсун. Балаңар өмүрүңүздү акылдуу балабызна, бактылуу жашаңыздар. Кудайым өзү окшого сулуу жашнакай келди насип этсин. Бактылуу, анан биздин арзуга беребиз алып кой. Тамак кылганда, мейман чакырганда, салат кылганда, балдарың менен ширин отуруп, ширин тамактарды биширип жейбиз. Ошондон биз акчасын алып келсек, Аяштын чөтүнө түшүп калат экен. Анан кийин өзүң алып келип, кухняга кирип кетсин, а? Ошо баарыңарга рахмат чоң. Рахмат, бая биз муну подарка деп приз деп ачып өрүпбүз да. Негизи бар бир үйлөргө тотпайбы, Бул жауап болчу. Акмарал эже, анан биз жана ачып коюпбуз да приз экен деп. Эсеп бирок. Калгандар кошуласыздар группалаштан, анда Аяш ата, Аяш энелер, Аяш аталар баштайбыз. Жылдыз дейт ким? Жылдыз. Келиңиз. Жылдыз деген ким? Toyunuzun bulanları, oğlumuz Anas, sınıf toyunlar kutlu olsun. Şu balamız elge büyümdü, biz sınıftargan onlardan olsun. Da kalsa şu muğların toyunda geleli, barınızlarına rahmat. Ulan işte, başlayız be. Hurmatlı бүгінгі büyük келген барлық меймандар, күш келіпсіздер. Мынау досым Елдияр Аяш Мақмарал бүгінгі бағағы аталық елде татуға тұрасынар. Шылттықтырызы күшін Аяшымыз Манасты несілінде үсін алып отырасыздар. Шол Манас Аяшымыз Манаста болсын. Sen Manas'ta at koygunsan, çok önemlisin bunu. Şu Manas'ta olsun, elin cerin kurbanı, yer batır olsun diye koyduğunuzda, bugün günde Batkent'de şuradan kovalan burada, şurada meraklarla şurada uğurlarız, bizim iyi ki geleceğiz, bizden iyi geleceğiz, şurada bizim çevremizde korkoy diye koymayın, oturağız. Bardığınızda bala var, bardığınızda kız var. Kızımız elinin bülösü değil. Bırak bala, bu bizim çevremizde. Bizim Tacikistan'ımız, Özbekistan'ımız, Kıtay'ımız, Kazakistan, tüm mamlaketlerin çıkacağız bırak. Bizim çevremiz, şu bizim Ulgar'ımız olsun. Senin Ulgar'ında şu keçeki yer azamatları, Navut oldu bırak, ben Navut oldu demeyin bırak. O şunda altı çıkan, şunda altı atalgan, marşallardan olsun, generallardan olsun. O şunda tilep biter. Rahmat, gönüllü kazan için. Assalamu alaikum, hurmatlı бүгүнкү досубуздун Аяш уулубуздун сүннөт тоюна келген меймандар, досум Аяшем
ушул жашообуз силерге күйгөн, силерди урматтап сыйлаган, келечекте жакшы элге кызмат кылган, элге пайдасы тиген жаштардан болушуна силерге баардыгыбыз тилектешпиз. Ушул ашыбыздын келечекте дагы мындан дагы жакшы күндөрүн көрүп, жакшы тойлорун көрүп, ушулардын жакшылыгында достугубуздай чогуу бир болуп, Кудай кааласа. Бактуу Элдияр, Акмарал, күчүнөт тойлор кут болсун. Силер да бүгүн пайгамбардын сүннөтүн жаңыртып отурасыңар. Ата-эненин биринчи милдетин аткарып атасыңар. Баламдын өмүрү узун болсун, кыздарымдын өмүрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, элдин керегине жараган ыймандуу, мээримдүү балдардан болсун. Окуңор ар дайым жетелешип жүрөр билен бактылуу ата-эне болгула. Калганда кошулабызбы? Кана келиңиздер. Айша Тайшендер, группалаштар, куттуктайбыз. Андан кийин сүрөткө түшүп алыңыздар. Тойлук болсун. Урматтуу Айша Тайшендер, той ээлери менен эстеликче сүрөткө түшүп алыңыздар. Ал эми азыр алдыңыздарга эл тартылсын кыргыздын устуканы сыйлуу болгон экен. Эл тартылат, тосуп алыңыздар. Жаш балдар качабыз чегиндерге. Эл тартылып атат. Четиреке чыгып тура алайлы. Жаңалықтар сүріпке жетіспей қалсаңыздар мынау фондода жетіспей болады. Азыр бұл жерде жалпы қошыналар жамағаты сөз өтеміз. Келіңіздер, бұл қошыналар жамағаты сөз өтеміздер. Қошыналар жамағаты сөз өтеміз. Hurmat mehmonlar, jаш bollarni sizlarga salomlar, bir jolli bölümü sağlığınızga chaqirib. O yerdan da Hazır, Jalol bilan qo'shnilarimiz
Kelingizler, qo'shnilar. Qo'shnilar degan to'ylar, qo'shnilar barcha tashlaymiz. Geldingizler mi? Qo'shnilar, kelingizlar agar kelajak bo'lsangizlar, anda so'zni boshlayveringlar. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi to'yga kelgan qonaqlar, barchangizlar xush kelibsizlar. Men elganim elga to'y berayin, elga dastakon to'y berayin, sünnet to'y o'tkazayin deb sizlarga barchangizlarni chaqiribdi. Alloh taolam shu ummadın ömrünü uzak kılsın, şunu atenesinin koşa kılsın. Şu hükümet teng yaşayla anday tilek masaklı koygan bolsunlar Allah'a, Allah özü tilekli masaklarını kabulgan bolsun. Dünyada daim tinçlik, amansızlık, yaşlıklar olsunlar. Bartınlarda, körünlerde, suyunlarda bulunduğunda apalar aman bolsun. Janlarda koşta жүргөнгө туган эже сиңди икелеринер баардыгы аман болсун. Ушулардын дагы үйлөрүндө тынчтык аманчылык тойлор жашып табылсын. Бүгүнкү тойлордор кутlu болсун. Чоңурпан тойлордон кошулабызбы? Той элер келиңиздер, сүрөткө түшүп алыңыздар. Дароо кошуналар менен биргеликте. Сүрөткө тартабыз. Kana gelingizler mi? Toylarını kutluktaylar. Qo'shnilar, sizler kutluktayırsizler, sizlerden aldığınızlarda kurmalay degenecikimiz qayerdan jag'imda chiqarma tartula bersin. Qabul alыңыздар. Sizlerge tartulalar.
Çok rahmat. Ardaq bayınlarımızlar, hazır buyursa Ulan Ayaş anamızın adından жақшыларды жаңартамыз. Туғандар, bir туғандар жамаатын сөзге шақырайын, ана buyursa bir атырақтан başlayız. Bir туғандар келіңіздер. Eliyar ағамыздың жана Ақмарал Жүгеевтің жалпы bir туғандар жамааты. Талайға hazır başlayız. 5 minut тұрып тұрың. Болды. Келіңіздер bir туғандар. Bir tuğanlar var mı? Bir tuğanlar cemaati. Bana çağırın oradayım, gördük biz yaşadıkları. Kayıt olsa da bayram olsa da Bir tuğanlar cemaati. Gelin ister. Bir tuğanlar cemaati sözünü çıkıp verin ister. Geliniz. Ekövüzler geliniz. Bizge hazır meymanlar ушул абаларым жакшы bir бий көрсөтүп берейин деп жанатан бери суранып атышат. Чалчалай дегендерди коюп беребиз Улан Аяш атабыздын атынан. Алдыраак келиңиздер, алдыраак. Мына ортого келиңиздер. Сиздер меймандар болушабасыздар. Кана? Андемесе чалчалай жаңырсын. Barakallah, çok rahmat. Şefler balonlar. Balonlar. Uşul iki ağa olsa bir katura kol cevap veringizler. Katura kol cevap veringizler. Yemi, tuğanlar sizler için, şefler sizler biydi başlap vermeysizler mi? Bir yantırak baştalar. Ekövüңіздер başlap veringizler. Biydi. Ulan Ayaş sağız ayakta жүрет, Ulan Ayaş sağız. Gelingizler, bağırınızlar, bir yantıraktan bir tuğanlar cevapты birazdan söyleyelim. Zaten hiç kimi yaşama gitmesin. Batar olanlar giyin, anan cevap olacağız. Güzel
Улан алдынан шаңырақ билеңіздер. Bana gelinizler, Ulan Ayşe Kavuzları'ndan sağlar. Geldi, ardaklı meymanlar sizlerden sıranış, buyur saldırırsa da aşkıratlı atardan gelip atarlıp jolu çıkartımında. Biraz savurluk durumuzlar, 5-10 minutda var üzgürgelip degende. Zaşon için hiç kim eşten açıkmasın, buyursa batarlıp bana jolu çıkartımında. Anam бұл жаққа hazır bir tuğanдар cemaatı sözге çakıralı gelingizler. Hormatlı bir tuğanдар cemaatı. Hiç kimden шыға кетпесін сұраныч. Бұл жақта дағы тартыла тұрған сыйлар бар екен. Ошаны еске алыңыздар. Bir tuğandарға сөз береміз. Hormatlı меймандар, қадірлі қонақтар, hiç kim кеткенге шашылбасын. Сіздерге сұраналы той иелері дауышына сұранатшақ. Келіңіздер bir tuğандар. Aldıraq gelіңіздер. Анда ардақты меймандар, той иелері сол жерде. Сөзді баштайыз. Қана келіңіздер. Барыңыздар бұл жаққа көңіл бұрыңыздар. Bir туғандар кім сөйлеп баштайды? Ассалаумағалейкум. Şu toyunuz barlı, şu жақсы тілектерін қалайыз. Бұл құт болсын, бұл болсын, сосын бақтарға бар болсын. Бұланды инсақты жақсы жігіттерден болсын. Той құт болсын әрі жауап. Ассалаумағалейкум, ардақты туғандар, қонақтар, қош келіпсіздер. Бүгін мынау елдердің бірінші міндеттен құтылып жатады. Алмас отырды, сүннеттер беріп жатады. Шындай жақсылықтардан сүннет тойлары бола берсін. Ешқашан өкілдер болуға Allah mesajına getirdiğini baktığımız versin, bala çakanızda teş boğuna, şunda toylar dört bola versin, hacı toylar versin, bağlı dört toylar bola versin. Bunu hatta bizim kızmaktan böyle bizim peşinizde, sizin peşinizde bağlı peşinizde bakalım olsun. Şöyle sebepler bize şirket olarak getirdiğine baktığımız zaten aklı olur. Hurmatlı mehmanlar, bugün hoş gelipsizler. Barыңızдар anasının toyuna. Yakam en içine jaşı görgön akam, Elgar, жана жеңем Акмарал. Сіздерден бүгінгі шоу суннат
toyunuzlar men kutuktayım. Şu baldarınızların günü görünüzdür, kızlarınızların günü görünüzdür. Şu peşinizge ağır dayımatanlar olsun. Şu kalganlarınızlar, kızlar bir soğukta olmuşlar, imanınızlar bekken olsun. Baktlı olmuşlar. Çok rahmat bir tuğanlarınızlara zülgösün var olmuşlar. Toy ederim kutluklarınızlar. Ardaqlı meymanlar, aytып кетели, ağaç tartılат, анан kolok tartılат ekan, kolo tartılат ekan tuğanlar. Ошол үчүн эч ким шашылбаңыздар, сиздерден сураныч. 40-на чыдаган 41-41-ине дагы чыдайт, Келиңиздер, эч ким эч жака кетпей, сый көрүп кетиңиздер. Элдияр агабыз бүгүн мына анасы болуу үчүн элден баталайын деп, эт устукандарды, коноктарды да тугандар. Ошондуктан ордуктан жылбай, жакшы маанайда отуруңуздар. Turgan bolsam, jana жаш балдардан айтып аттыбы, ошолордон аралаштырып айтабыз. Башталганда 7 өлчөп. Ошо эжекем биринчи айтты. 7 өлчөп 1 кес деген. Макал белек кут болсун. Дагы даярданып туруңуздар. Эң оңойлоруна берем. Жакшы жакка бир камчы. Мына эжекебизге жаман атка баракелде. Белек кут болсун. Эми бул жакта дагы бир чоң белегибиз бар. Той ээлеринин атынан бүгүнкү тойго жашы улуу айымдарбы, апаларбы, аталарбы ким бар? Жашы эң улууга беребиз. Ким бар? Ким канча жашта, ким канча жашта? 73 sizce? 76'a çıktı. Beni öğrendin mi? Kaçağa? Vay bu da sakın. Çok uşul deden verdik kıvraçının üstleri bana gel. Toy edetmez. Şomrakma var boğumuzdan. Ardaqlı meymanlar, жаш балдар, тойдон башына чейин акырына чейин силер дагы чарчабадыңар, мен дагы чарчабадым, Эми дагы бир бекинесиңер дейм. Тамаша. Данияр ака каякта жүрөсүз? Келиңиз. Ырдайт экенсиз. Келиңиз. Сизде чоң элем дагы суранды. Кол чаап чакырып коюңуздар. Келиңиz. Келиңиz. О, мен эмес. Şoma ne var? Atayım bari orta persinde. Durağı çamana ayıp koyamadı. Ardaqlı meymanlar, qadırlı qonaqlar, barыңыздар, көңіл burumuzlar. Hazır aldırak kelingizler. Barыңızдар da alacak açınızlar. Mol жерге келingиз дагы. Bir жақсы жүректен шыққан жерде тартып алып беріңіз.
64 yıl evvel benim bunların opam benim otun Ayşe opam Antalya'dasınız. Kara ele turgun gelip dalıkbay senin kolun apak yumuşak manlıkтай жүрегіңді yumuşak болса қолыңдай жүрмек белем ай жүрегіңді ұмытпай қиғаш қара қинадың қарықтай сусаттың судан шыққан балықтай аздықлап бір жылай қойғаның сусаттың ай сусым келіп жарытпай. Barakende qol çağırtığımızda. Geliniz. Adın kim ele? Mubina da gırda öğretken, okup durmuşlar. Pakem, ay baktım sen, tübölük var bulun. Baktığa, ay jaralgan kubanıcım pakem. Pakem ırdap verem, alandık gülüm terem. Sağınıp ketem pakem, ay pakem. Asıl can, ay pakem. Ardağım ayarım, men üçün, ulum üçün. Aya basa pakem, pakem ırdap verem. Alandık gülüm terem. Sağınıp ketem pakem, aya pakem. Mubina'ga qol çağırlar. Barakende. Jana Marat degen ağızda qırda aytdı. Marat qana? Marat ağız. Marat ağa geliniz. Hoş olacaklarını ayıspı. Mikrofon veredi. Bayatan bir ayet olacak sizde. Geliniz. Güle kurağında be bak. Ort. Assalamu alaikum bugünkü Aqtoy'dun tutuşları buna bilmeyen öz olmalası. Edergöz yaxşı sınıftayım olup elin aldığında katıqıl oturana. Şu gelgen insanların var Allah talam kalmasın. Taşırqa buyursun vardı da şu balası çoğun bilip olup şu büyük kumsal otural giyin dağız. Yemin için büyük boşanı da kırayın mümkün. Akardan olacak da akardan olacak da. Başan da Arnasın sırdı dikti Senlik soğuk yüreğim Anday bolsa oylap görşü Nege mintip yürümün Tanga yakın çaldım yeli Bir daldı
Aldımın tөгülür Özümde assam çazdın yeri Hayır kelip, hayır kelip, hayır kelip körülür Oygun ordu özün oli Üretülü çaçımdan Seni kendim gözümde assam Aydın celi, aydın celi, aydın celi, aydın celi tөгülür Ölüm tutmazsam tanıttığın Kılak büyürü çaçımdı Seni kendim gözümde assam Sen emezsin, sen emezsin Sen emezsin, sen emezsin aldağı ey Sen emezsin, sen emezsin Sen emezsin aldağı Tövbe ölçüne Dingo kol demişsin Geliş, her daim toy bolsun Şu toyun Kanın toyunu oturaydık ha, Uyuyanın toyunu oturaydık ha Anaylık ha Vaktır bu Sizler var, biz var da Çok rahmat. Marata kalsak ol çağlar. Maneke. Bugün ardatı meymandar mümkün bol şunça sizlerden көңүлүңүздөрдү alıp, көңүлүңүздөрдү көтөрүp, ырдаттыk, бийлеттик, ойноттук. Жаш балдарды дагы көңүлүн көтөрүшкө аракет кылдык. Анастын тою үчүн, анда биз алдыңыздарга аш тартылды. Тамагыңыздар таттуу болсун. Бир аз да бата кылып, анан баарыбыз жолго чыгабыз тугандар. Toyluq bolsun, анда микрофон сизде. Assalamu alaikum. Toyga kelgen konoktор. Bardыңыздарда бүгүнкү ушул мен Бешиктеш кошунам Элдияр жана келиним Акмара. Силердин бүгүнкү уулуңарга сунатап элдин алдында баталып той берип жатасыздар. Ушул уулуңар дайыма силерди сыйлаган, эл журтту сыйлаган. Ушул биздин Кыргызстандын эң алдыңкы эр азаматтарынан болсун. Мен ушул кошулардын атынан ушуну каалап кетем. Ошону менен бирге ушул Элдияр менен эң жакшы көргөн инилерим бири болот. Бүгүн той менен качан ырдайм. Биринчиден Элдияр менен Акмаралга мен өзүм бир жакшы көргөн бир куплет ырымы кара сөз катары алдап кетем. Силерге көңүлгө сүйүүнүн көз көрбөгөн түрлөрү бар, сүйүүнүн кулак укпас түндөрү бар, сүйүүнүн кыш болсо да жайдан жыргал, өзүнүн башка адамга гүлдөрү бар, сүйүүнүн арпаларга алмаштыргыс, өзүнүн черте турган гүлдөрү бар дейт. Дайыма көңүлдүн ортоңордо сүйүү болсун, дайыма көңүл бактылуу болгула. Мен каалоорум ошол. Ошону бирге ушул Асанкали Керимбаевдин дарак бийлик жаза бүтүр байларынан дарак бийлик жазда бүтүр байларын күздө түшкөн жалбырагын сагынбай сенден сулуу болсо дагы алганым сендей маңай бул дүйнөдө
табылбай күлгө жетпей сулар солу акпаса жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса кайсыл кызга кадалбасын карегим бар бөлөк бар сенден башкача кайсыл кызга кадалбасын карегим бар бөлөк бар сенден башкача. Баракелді, қол чағып қойыңыздар Нұрбек ағамызға. Алға сүйіні саптарын тартылап кетті, дайыма ұшындай жақшырларды арнап жүре беріңіздер. Бар болыңыздар. Сүйі деген сүйі мәселенден, сүйі деген сүзі өті деңістен дегенде сүйі саптарын тартылап кетті. Ардақты той елері мүмкін болса, бардық сыйлар тартылып бүткен болса, бата беруге келіңіздер, туғандар. Сұраныч. Сый қонуыңыздар тартылса, бата беруге келіп беріңіздер. Ол жақта көрген қалжақ. Меймандар, бүгін мына ырдай тұрғандар аптан көбейді. Негізі қырғыз еліз ұшындай талантты ырчы, бейінчі келішеді. Бар болыңыз, келіңіз анда, микрофон сізде. Анаш, өмірің ұзын болсын ұлым. Келечегің кең болып, өзіңнің мойнына одашы милиция бол. Еңдегі татықты кіргінді ұлы бол. Елдерге дауыл рахмат миллион мәртә. Ардайым şu bundan жақсы жер жасағым. Емаларың да леді мен да мүктеті да білейін, Неме Нұрбектен кейін қайсыз жасам кен жеңе? 5-ші бір класста. Алдым ат көрі ойып. Okşop ketet alı güdüdür sensiz mağa. Sensiz mağa. Ötkün ömür bekerge orotulgan. Ötkün ömür bekerge orotulgan. Yaptım ben seni. Süyüptürümün, 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 süymek durgaydız kanıp, sürüptürümün, sürüptürümün, ay sürüptürümün, sudun dönüp manerin mağana, mağana, başkalara baldılara ölüp çürürüm, başkalara baldılara ölüp çürürüm. Ay altın ben seni Töyüptürümün, töyüptürümün, 5-ci bir klasta bolğan ele, bul okuya bul işler bolğan ele. Rahmat. Yaş kaldı, bu da gelmeyen uzağımızda. Rahmat. Çok rahmat, ağabeyler, çağlar, barakeldi.
Урматтуу той ээлери, мүмкүн болсо келиңиздер эми. Бата кылалы, суранат сиздерден. Той ээлери, мүмкүн болсо келип бериңиздер. Ушунча конок, 400 конок сиздерди күтүп отурушат. Бата кылалы дешип, келиңиздер. Келиңиздер, аксакалдар, той ээлери, кудагыйлар, сиздерден чыгып берип, жалпы бата кылып бериңиздер. Келиңиздер аксакалдар. Алдыра качалыңыздар. Чоң энебиз чакырыңыздар. Той ээлери келиңиздер. Çoğuna gelseniz gelebilir mi? Anda эмесе, урматтуу айымдар, мырзалар, баарыңыздар бул жака көңүл буруңуздар. Мындай агарып аткан таңдын кызар батмай күнү бар дегенде бүгүнкү биздин ана суулуубуздун сүннөт тойду акырына жетип келди.
Элдияр агабыз жалпыңыздарга ыраазычылык сөз айтсын, андан кийин абаларыбыз бата кылып берсин. Assalomu alaykum va barakatuh, hurmatli qo'noqlar, xush kelibsizlar. Yaxshi gapingizlar, jamon qo'qish ashqalar bo'lsa kechirib qo'yinglar. Ошибкалар туура эместер болуп калса, таараңгандар болсо ылайым сиздер дагы той кылып калыңыздар. Той берген адамды той берген адам гана түшүнөт, Келиңиздер дагы. Кимдер? Урматтуу коноктор, келген кадамыбызга ыраазы болуңуздар. Биринчиден биз үйлөрдү менен баарыңызга ыраазыбыз. Биздин билин элдердин ууланастын сүннөт тоюна келип, күбө болуп, даамсызып кеткениге чоң рахмат. Баарыңыздарга жакшылык болсун, бактык болсун. Анасыздың өмір ұзын болып келсе, ең болсын, сонымен бірге біздің жамааттың қамылас жеріме патал қойылған. Hurmatlı canası konuklar, buna bugün Nevere Manastır'ın sünnet toyuna geldinizler. Yani gelgen kadamalarına bağrınızda razı oldular. Ança bizden bir köy adam kişiye ketken bolsa bağrınızda razı oldular. Yani üçüncü ayı çıkırıp dua alamda oturup, şu bağrınları жақсы niyette dua kılıyorlar. Келиңиздер меймандар, алаканды жайып, жараткандан сурап, анасы уулубуздун деген Элдияр агабыздын үй бүлөсү тынч болсун, келечектери ушул уулубуздун кең болсун деп, жамгыр менен жерге өрөп, бата менен элге өрөп дуа кылалы. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu jazakallahu khairan kaseeran. Alhamdulillahillezî at'amana saqana ve ja'alana minel muslimin. Ya Rabbil alamin. Bardığımızga bekendен soğuk bergen, işlerimize yürübaş bergen. Her bir ülkege İslam nimetini nasip kılgın. Kalıgan maksatlarınız Kudayım özü orundatqın, жақсы niyetlerinizi yetkizgen. Allah Teala şuna bir afat menetlerden, türlü afat menet kızıklardan özü saqtagan bolsun. Şunay mamleketimiz bulukundagı beysramcaldık, şunay bir soğuş afatından da Allah Teala saqtagan bolsun, qas qılgılaştır, pas qılsın. Allah Teala şunay barınızga tınçlık nimetini ata kılgan bolsun. Ya Rabbil alamin ve hayran olsun. Allahu akbar. Чоң рахмат, сиздердин дагы жеңилдешиңиздер менен той кут болсун дейли. Ардактуу айымдар, мырзалар, бүгүнкү кечеңиздерди алып барган мен Жумабек Акбаров болдум. Сүннөт тою ушуну менен жыйынтыкталды. Баарыңыздар үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Selamat bol. Mariam.